waba warazengerejwe n'uburwayi butandukanye, igisubizo nta kindi ni ivuriro Kiraneza rikorera Nyagatare Rwimiyaga hafi yo ku Gikomera imbere yo kuri betingi. Muri Kiraneza tuvura indwara zitandukanye, tuvura amibe, igifu, ifumbi, umutwe, ikibare, umugongo, telekominasi, agristome, diabete. Tubafitiye umuti wo gutera akabariro, tubafitiye umuti mwiza bita tera imbere muzee wa kazi. Ku bagore tubafitiye umuti mwiza cyane bita amazi ya teke, ukora ku bagore uwo ari Mukagatare agahindurirwa izina kitwa Mukamasoko. Tubafitiye pomade ivura indwara y'umutwe, imitsi, amavunane, umugongo. Ikindi kandi ku badamu tubafitiye imiti, umuti ushobora kukurerera umwana mu nda ntagire ikibazo. Ku batwara inda zivamo icyo kibazo namwe cyakemutse hano muri Kiraneza. Tukuvura indwara z'amarozi atandukanye, hari amarozi y'amaryano, amatamikano ndetse n'amategano, n'amarozi y'amahuherano turayavura. Tugombora abantu barumwe n'inzoka n'izindi ndwara zitandukanye. Tubafitiye imiti y'indwara z'abakobwa, kujya mu mihango ukaribwa, gutinda mu mihango cyangwa se imihango igahindagurika. Iyo miti turayibafitiye muri Kiraneza. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri izi nimero zikurikira: 0785013558. Muri Kiraneza intego yacu ni ugukira, ukabaho neza, ukagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. seta mwahandangirara kurikira neza ni hariya hepfo tugende hariya hepfo ni kwa ririya vuriro ubona hari kurikira neza okay harambona icyapa aho ngaho meze nabi ni ukuri reka ngende ndebe ko bafasha
ntacyo nakoze ariko byaranze gukunda byaranze nanjye nshaka gutereta nkatereta nashimisha aba homeboys yewe nahigereye ntabwo nzongera kuremba pe. hano niho kurikira neza rero. najyaga numva bahamamaza nari ntarahagera ariko umva maze igihe kurya byarananiye ndanagenda nkumva imitsi y'amaguru iranga ubu ngubu nta kintu neza nkishobora gukora. N'umuntu uraribwa se? Mu nda ndaribwa, mu gatuza, mu mugongo, mu mutwe, amaguru, sinzi mugane mba muramfasha bigakunda pe. Ahangaha rero dufashije abantu benshi nawe turagufasha. Reka tubanze turebe ikintu waba urwaye tugusuzume kugira ngo tubashe kumenya imiti tuguha iragendana n'uburwayi bwawe. Witwa nde? Amazina nitwa Steven. Tuye he? Gacundezi. Rukundo ya kabiri. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 28. Imyaka 28. Umaze igihe kingana iki urwaye? Moga rwose iyi ndwara yanjye ishobora kuba nyimaranye amezi nk'8 cyangwa se umwaka. Uko byantangiye mu bihumbi 2021 nko mu kwezi kwa gatanu aho ngaho. Reka nze tugusuzume turebe ukuntu urwaye. Ngwino wicare hano. Aha rero turagusuzuma tukabona indwara zawe urwaye ukabasha kuba wakiraza n'aka kaboko. Fata kagira ikibazo cy'umugongo. Turabona ufite n'ikibazo cyo kutagira apeti yo kurya bitewe n'inzoka ya amibe. Ubwo rero imiti hano ubasha gukoresha ku inzoka ya amibe ari iguca umugongo igatuma ufite n'ikibazo cy'imitsi urwaye n'icyo bita gute ituma mu amaguru yawe wumva ubabara no mu mavi ukababara ugaturagurika. Ubwo rero imiti ugomba gukoresha ni amafaranga 30. Ubwo nuko ngo uragenda wishyura, ushobora kuyishyurira rimwe ayo mafaranga cyangwa se ukayishyura mu byiciro. Ushobora kuyishyura mu byiciro 2 cyangwa se ukayishyurira rimwe ubaye uyafite. Wowe urumva urayitwara mu bihe byiciro? Urayitwara rimwe. Ngewe ngize gutya nkakira n'ukuri amafaranga ntabwo ari cyo kibazo kuko umuntu arayashaka ntabwo amushaka. Hanyuma urayishyura yose? Ndayishyura yose ngewe ariko nkurikirane nkire pe meze nabi. Ngaho ngwino hano. Ngayishyura. Imiti ugiye gukoresha ni iyi. Uyu muti uzajya unywa ibiko 4 mu gitondo, 4 saa sita, 4 nimugoroba. Uyu muti uzajya kurangiza wakuvuye ari uko kuribwa mu nda ari nuko gucika umugongo. Uzajya kurangiza uyu muti wabashije kutuvura. Uyu
ibi rero urajya unywa ibiko 4 mu gitondo, 4 saa sita, 4 nimugoroba. Hanyuma uyu muti bawita regire, urajya upima ibiko 2 ushyire mu kirahure cy'amazi umwe mu gitondo na nimugoroba ugiye kuryama. None se muga ngo agacupa ko ntabwo nzajya nkasoma? Inzoga urabuyiretse n'ikivuguto urabukiretse. Ubwo ni ukureka kunywa inzoga n'amata kugira ngo mbanze nkire. Muga ninkera nzasubira ku gacupa ko nkakunda. Uzasubiraho rwose mu minsi mikeya. Sawa, murakoze kandi murabizi ko abantu b'abagabo twikundira gusoma. Sawa, uzampamagara umbwira ko nta kibazo muri iyi minsi. Imana ngushize hejuru urakomeye, Imana ngushize hejuru mwami Yesu urahora uranya. Aramutse muga. Warakoze cyane. Ubu ngubu umva narakize ndumwakaka. Ntabwo nyiribwa mu maguru, umutwe, mu nda. Ubu ngubu ikintu cyose sigaye nkubita mfite apeti cyane. Ya miti wayimaze wakize? Nayimaze neza nk'uko wabimbwiye, amata narayaretse, agatama narakirinze kunywa akayoga, ariko ubu ngubu ikintu cyose ndabasha pe. Ahubwo nzanakugabira inka mu minsi iri imbere, mayenje yanjye nibyara. Nukuri warakoze. Ubu ngubu hano ku Kibura w'Ifuseta nzajya nkurangira n'abandi nuko. Hano kurikira neza turakuvura. Koko maze kubona ko abatabizi bicwa no kutabimenya. Icyo usabwa wowe ni ukujya ubibwira n'abandi muturanye, ukabayobora, ukabaha nomero zacu, ukababwira ko dukorera hano Rwimiyaga, werekeza ku Gikomera mu kaboko k'ibumoso, ariho dukorera. Hano ni muri n'ahantu heza, muri n'ahantu heza rwose. Najyaga numva babamamaza, simenye uko mukora, ariko ubu ngubu ndabimenye, nanjye ndaza kujya ndangira n'abandi. Imiti yo turayifite, irahari rwose, uraza tukakuvura ukabasha gukira indwara zawe zose. Ubarangire ubabwire ko ari ukumanuka uvuye ku isoko aho ribera ry'imyenda, umanuka ujya ku Gikomera mu kaboko k'ibumoso. Naho ngaho. Aha rero kurikira neza Natural Life Center Salon Limited. Dufite imiti y'amoko yose, tuvura abantu barwaye inzoka, ikibare, typhoide, igifu, ifumbi, imivuduko w'amaraso, abantu barwaye inkorora, abantu barwaye imitsi na za rubagimpande, abantu barwaye impyiko. Turaza tukagusuzuma tukareba ukuntu urwaye, twarangiza tukagushyira kuri doze y'imiti. Iyo miti uyirangiza umeze neza. Urugero nabereka nk'aya mavuta. Amavuta ni isabune. Iyi ni imiti ibasha kuvura indwara z'uruhu, tuvura indwara z'uruhu. Iyi ni isabune, urayikaraba, warangiza kuyikaraba ukisiga urufuro rwayo, ukisiga aya mavuta. Iyi ni imiti ibasha kugufasha ku ndwara z'uruhu, ibinyoro, ise n'izindi ndwara zo ku ruhu. Iyi miti uyifashe uyirangiza wabashije gukira neza, umeze neza, uruhu rwawe rumeze neza. Ku bantu baba bifuza kutugana, nomero zacu ni 0785 13 15 8. Ikigo cyitwa Kiraneza Natural Life Center Salon Limited.